Chairman wathme ke Jawai Municipal Board ulaso ki lakiang da pentip wa ka board de wa yakrelang wa ki NGO wa kenthup ya ka syon wa ka Young Mind Collective kam ju ka Scouts and Guides daw sedang no ki ye pen sngau thu paj ba yo ya bah ye jeb ha perdi ki wop ud wa ki wom pun de wa lai cha ki dong ki chnong wa em ha jwai da khanau wa ye ni da hable kat kam ki kendon ka Solid Waste Management Rules arajar khan ru ko wada kadaw wa ye ini ya bah ye jeb na mo ko waste segregation mho da mule wa ini la daw yarap ko wo penduna ye jeb wa poi cha ki thaw no jem da khanau le wa ka shor to ko wada deb wo lai cha ki wo bon ki thaw wo sikai kamon wo pen kelas bo ye jem we ye ni da rai wo le hadin wa de pen man ya ka yalang wa ka CEO ka JMB hadin wa de chem le wa ka municipal duna bru wa kre ko kam ju ki wa chem phang wa yi le ye ni da khanau le wa daw em ki bin na mo ki thau pelang jem ki wa to usam mar artli ki wi ka man yung ki wa dang sa wa ka JMB we ye ki ni le daw sam no yo ye us dang no ye ye bha ye jem kam te da khut ye ye kre lang ki paj ba yo yi u le ye ni wa Nei liang u Presiden Keshur u Dr. H.H. Morman da ongu wa nei jeb wap ut ye le wo chna bam snyang kam jo isbo kat wa ye ki wi ki jeb ki wa man kam ki jai nar ki tin wa ki wi ye u dai che ki wa pelang ye ki nar jet he tha wo no ki we wo ye u le ye ni em kam wo ye bha pen na yung kam jo na ki yaw ki hat ki wa man ikit khli ki Market Management Committee yo pen ti kana wa da le ye ni de inong munau le wala da MI yalang wa he wa palat chispa ngun kat kam ka an la da myab ha chwa ye jeb ka municipal hok ko wo kan tai ukit ye jem da khanau le wa kat kam ka Solid Waste Management ki kharkhana hap ki wo chim ye ki plastic yo thang ha ki tendur yong ki nei liang u chen mi ki la lus kat tri ka Young Mind Collective da khanau wa ka chnong yong pia to ko wa sedang wo ya bah ye jem kam te ni liang yong ki da pure bni ki ye ni yo tip kam mon kre kam ini we yi e wa mi na ini kam te da ong wa kini wa ile ye ni waro to wa mandalai no ye jeb daw em sedu ki wa put ki wa ye utlep chapo khandau ki wa daw kelas bo wan hadin we yo pendu no le ye perkhat wa jeb to yong ki jwai nei bha ini jeb to yong kri lum jain tia hi waro ko wi hadin wa chimti ni ka kam mu chairman pai yo yi jing am kam ki gas ket ke problem ko mi haperdi yang ke sor jwai yi haperdi kam gani le yo ye cho chem jing mot wa ka CEO yang i ke kong bla ha ko penman ke wi ke jing lang ko kerpang ha khat de trek yong du nai ha ko wa de yo ye chem jing mot wa ki kat tu kat di teli ki NGO ko wi na ka NGO ko wa hakmat do to ka sure ko po ka jingilam yung Dr. H.H. Morman wa man la u pastor yung kabalang Unitarian kam jo la ka jingi amlang yung ka Young Mind Collective ko bi NGO ko tame ko am po ka sor jwa yung i dam te ka barat an scout aku kwa i kamon ko serkit yakini ki chap ki am hapo ke sor jwa yo i ka phang ko ning kong do to ka mon wi i wo i ka awareness cha ki pai ba nong chong chong yo ke sor jwa na do ki community ha do ki school ki college ha ko wa usnyau thu ki pai ba ka mor pudi khla ya ka we ya ka wet ya ka nika ya ka driving wa ka wet base ka bon mo puni khla di gini ki jap khnang wo pen sok ya ka jik am kam hakobo kini ki dumping site dan ki landfill yo u duna ki jipoi ki chap ta halor yang gani ka phang de yo ye chem jimot ini ni ha i kam ka bot emi ha perdi yang ke jing duna ki man power hai ju ipor la memi ki export dekat kam ke jing lai ti bat kat kam ke jing chem yang i ko kini ki NGO ki WM kat ni ki de lai ti ki wo i aperdas ki hawro ki liang kam tam ke sure wa man gowi ki NGO ko da la chakma haw kamon pun kelas bo ye ni ka jap ko em apo ka district yang i bat kam jo apo ke jo itam da prachang gu la chi chnong go per apo yang pia wa kiwi tuan ki chnong ye pi rak tip rak ba na ki ne ba em lang yu nga ni ye ki ching pen chi pi wo kamon hikai gi upai ba wo u puni khla gi ni ki chap
Igam ke boat MI ki bin lani kini ki borti ki watok di bentau wo u peniklat ini chat. Ichnong chim gi ne pha man kini ke kunrum kun ram kini ke myoi ke dumping site wo piang dan te dau pe yo man ra ko ki bai ba pu man chip gi. Ichnong gi thau dang bon gi bin ku MI ni mada kerpa di ki wo chim gi gini. Hadin udah tak bulai ke Awardes. Katkam ke Solid Waste Management Act 2016. Penyu hab you peniklat di kicap. Kini deman ke mandatory. Kumban sedi hab le bai. Kom with me kini deman bai ke program go kam ke bot hab chim ke jingkit kle. Tadi tidak. Dan kuat ulang ra yang ni khmat yang kipai ba. Kuwa uwan ni ciki cenong git hau yang pi bi jingi kra lang bi jingi kra lang ha kuwa yo yu penci bai ba halor yang kini. Dan menta yang kam ke bot da em da ke jing pen kra wo pen biang ke jing kam yang kini ke NGO. Na do ka ki tiar kitar di materials na ki won ke jing kam da kloi wo ke jing kerchan go purai ki ne ba kam ong pin ni hadeno di simkti ni kam chemo wo to ka man power memi ki export he ile memi tani ki daw MKM ya ke jing rap yang ki NGO ku MShiru da khut lang la ki bitungan ki NGO la to ki pressure group la ni ki non pressure group ko sia bahagi wan chakmat wo ki jing rap da ki jing kerchan la ki student body la ni la ki wan ki NGO ki youth federation ki wan la da khut sia bahai pi wo bi kerchan ko pura halor yang ni ke jing thumu ko pen bana pai ba chwai wo ke jing tip chopai ba halor ko kamon strategy ya kini ki jap hapo ka stor jwai yo kita tok ke benta ko nga ko ya ke statement ni gesni chiki pai ba nong chong chnong yo ke district bat kam jo la yo ke jwai town hi andino yo ke discussion chiru gini ki NGO mat kwi ke benta ko mat do daw khut ni hakani ko Friday daw pun mani ke jingalang ko kerpang chiru ko senjuk ko hachno kesenjuk ku hak juai yo am langgi yo krek langgi wi hak wo lai lang chiruk wo ini ki NGO hak wo kuman persiap thok bai ba nado ki long yong long sem nado ki community kam ong pi kini ki market committee wa kiwi tuan u de hak ni kam ong Dr. Mormen tu kam atau nasus la mi nasus penyu mi bai tadi kita dah kut i sejuk dong di wet dong juai aku di temen ketika dia hari ke Friday ko kan hari ke Friday wo ya ke jing kerjaan go porai kam go bo snow kemen ni awa den wadi yo chairman utme amu boten ye kam marsen chimu ye kam da pelai da khutlang churuk waka CEO agwo bi kalami hebe to bagani kicing go woro ade tv ta kamu dong chairman yang ga Juai Municipal Board tu ka Solid Waste Management Rule 2016 klam chega wa segregation at source is mandatory wa woro to ki generator of waste to ginong permi ki waste MK mu segregate ki waste at source daga halor ka ginong rim ta daw da gingi krelang waga Juai Municipal Board da wani chi chnong yong pi chi nong juai hagwo hikai gaman yo open klat igniki biodegradable nage non biodegradable te yaginiki biodegradable kam yo open che ai pai ba da jolai lembaga sure jo open ma jolai hagwa penkelai igini cha ki kitchen waste ni ki kitchen waste mrong penkelai ki cha ki pig feed kani la godlai kawaman ka kajimento ya kinong rep yang gupsan sniang gupsan wat gupsan blang gupsan mesila ni bah kamu tibi ke ki bam sniang ki big feet ki to gusat the kini ki biodegradable ye pengkala la chikis bo ki jet bo la ye pengkala bonjat tani ti tau kerpa di ki perlok jong wow snau thu ye ni wa gani mandala yo ye werap untuk du ki yo penduna ye jap hendai menungkung wa sai bi tuan UMK ne
yo yi wirap kita ginong gendong yo ki big feet yo ki la kamju ye sbo di ma kamati bigan ni kesor kan men supply sbo ga cikinong gendong cikinong rep cikinong rep ada ye wan ra ni kam gajing angnut yong ga jwa municipal board wo kelai gini cigi kompos te ki pai ba nong rep yong yo ki sbo ta kamju la kami tip langi giwa kamon dia giwa emon gijat la ku ye udai pelai cik cik scrap dealer ma te heavy to ogani harus skip kani ke kam untuk go la da i kre lang la da boro i kre lang kat kam gujing ang note yang ka join municipal board nei bha ya kini wan ko man ki non ni plastic semua ya kini plastic wan ka rule 18 yang ka solid waste management rule 2016 angga wato the duty yang di industrial unit ki will locate within 100 km from the refuse derived fuel no naga thau go penmi yakin ki jab to ki penem kam gi ya kini ki ong ki RDF itemut ti plastik ki penem kam ki kam ki fuel yo penmi energy gi tegani la ka ak de klam che bhaga wa yakini to kini ki industry i industry go jando i to cement plant kini to ka rule de klam che go ki to chim gi ya kini yo penman ki kam ki fuel ki RDF ki refuse derived fuel tu ki yo penmi energy gi te hagni ka ak mandana gi kmat yo bi ya kini ki rak pickers la daw du register ki yo man gi nong hirap i hagni ka kam yo ni te neti daw tani ka jing lai luti yang ka join municipal board ko de chim ga ki kap ko de chim ga man ga ko em kam ba di ba ka jing kermen to wa keni man ga model li mi tuan mandalai kini teman ga model li mi tuan ba mandalai kam ni da de yes ke diga umle kam modi uman ga model ko ba ka jwai penyo ga yi tuan jo ong gi mo wa na gi jing ja na gi jing kendo yang i yo mi ki jing hikai yo man ga jo chnong jwai la de wa chemi ye ni temon ye yo jing hikai ko wa u yarap i ai wa kamon wi to u daily gini ki waste te u daily gini ki waste yang i to kamo ong ka rule management to ka solid waste management kamo no manage ya gini ki waste yang i ye ni wakat ni i lam ye de la hi te chong ha ko sarkar te we kamo tipi matter is pending in the court te we it's subjudice to discuss about that no te ye ni wakat ni hindai ki gini ni ka jing pung kre yang i to ga future kini de jia ko mpa de jia ga si sen dan kalian yang ikam NGO la kwa ai wa la de ye nam yu clear ite la i la kam la i chen i ga waste man gas ni generate bai man gas ni generate basic te memladi lek na go segregate di at source nanti dah i la venue ye kre lang go municipal ha ka tek nam re wa ye kre ini bentar ki feature ni bentar go pang kre ya kamon daily le manage ya ni ki waste ke ni register karul le pram ge ni ewi to wa ki market karul le klam che ga wa ka to ga jingkit kle yong kitu ki management yong kitu ki market wo ensure wa ya ki waste to segregate at source jadi tahu negaliang ga board ka hab ka kamran yang ka to implement ne ya ka karul wa kini ki membah ila membah ro gini ki market MG management committee to responsibility to yang gini ki market committee o ensure wa kini ki waste man ki segregate ki waste ki generate ki sabila for your information ma what kani ga rule klam che ga mudon mutolat de MP ga jinglang ko cispangun MP ga jinglang go pros ki cispangun ladam to agi thau go man license what igatela itu ginong organize ke tu jingilang la man ke yasan ni jingilang kon ko pelat cispangun kitu to open tip ki jaga municipal dan ci local bodies ye bah open man gi gete na lori te to responsibility yang ki o segregate at source la dam le gi kam tu ke municipal ga ye ko ong imben collect the source itu base municipal ga ye ko ong will not collect your waste until you segregate it one ini ngaliang yang ga Young Minds Collective te siang suk hadin ga jingelang go de chong
waka grup ya waka share kamjo le o ma chairman yang ga join municipal board I kami yang man selective senyau kami jing bakli kami kena kanu yo ya krelang hewa itu organik isu yang ngejap te adin kartu kami ki plan ki meeting ki udah chongi da yo yurai wa do kondok yo wi ka pilot study adin ka jing kelam wa kani ka chnong wa dong yong pia te kani ka pilot study u pengkre ka u ule ka kondok ka apa ka dong yong pia adin te ko gon ka jing mi lembah yang kani ka pilot study yo ye ka replicate ni u punyo da to man ko sukses le ko job yo ye ka implement chagi wi tuan kidong te kaji ga jing temu yang ibu wanra lembah ni ke Paris tadi kita do literally yes ko wi do systematic ko wi do scientific wa ko wi do common sustainable te ha jing man no kate igini ke jap de yo ibu to wa wa u rat kong ni punwer ha posisi asni to yi man gi ya cha kana wa kajing ikan alam yang buruk ya wanra ko kajing ba ya gini ki ya merit man ko wi yang